panelu na kom se govorilo o ESG principima i njihovoj neophodnosti u poslovanju učestvovao je Zoran Blagojević, predsjednik izvršnog odbora Viner štediše osiguranja. Da li ćemo moći da postavimo svi mi, pa i kompanije u kojoj radim, veliko je pitanje, naravno, ukoliko ne budemo sledili određene principe koji su opšte prihvaćeni i koji su prisutni ne samo kod nas, nego i na svjetskom tržištu i pre svega na svjetskom tržištu. Malo pre, kao što sam istakao, mi se bavimo poslom osiguranja, a posao osiguranja je definitivno postao jedan globalan posao, jer osiguranje je povezano sa reosiguranjem, znači ceo svet je umrežen i određeni zajednički principi koji su opšte prihvaćeni na određeni način, ovaj ili onaj, će biti obavezni za sve. Kompanija u kojoj ja radim već odavno radi na implementaciji svih tih principa. Mnogi od njih smo usvojili, mnogi od njih primenjujemo, neke trenutno usvajamo i pokušamo da uvedemo u primjenu. Naravno, deo posla je ostao ispred nas. Ono što je značajno, smatram da smo čak i jedan korak ispred ovoga na što nas zakon i pravni okvir obavezuje, što ne smatram kao teškoću, jer prosto to će biti naša prednost za ubuduće. Mene, ako lično pitate, ja sam apsolutno pristalica ovakvog načina razmišljanja i ovakvog načina postupanja, jer mislim da prosto na nama je da ostavimo planetu, ako ne u boljem stanju, makar ne u lošijem stanju našim pokolenjima nego što smo je mi zatekli.